رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. شنوندگان چند رادیو دنگی گلدن باشگودارین هجا ایروسی همیشدار 2024 شمیری بروکسل ساعت 12 لامده 14 امنو چینی رو پیشکش بکندم دم آزادی ریبر خویا فکری ریبر آپو فکر مروواهی گشتیه و جبوی مروواهی گشتیه گرگ دکه مروواهی ریبر آپو خودی درکوه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو ارککی اخلاقیه یا مروواهی گشتیه آزادی فیزیکی یا ریبر آپو تمام کردن آزادی مروواهی گشتیه. چتین دولت ترکیه داغه کر کنترل گرک تاخین حلبی بدست خستن نگورین و چه آنهای چتین هیئت تحریر الشام و چتین دبن دهان تاخین باجره حلبی کنترل کردن تاخین کتن من کنترل چتین هیئت تحریر الشام جبهت النصره یا بری اون بوستان القصر کلاسه فردوس قسیله کلها حلبی و در دوراوی تاخین جمیلیه صلاح الدین بوستان زهرا الفیت حلب الجاجده دو بج تاخ رشیدین هرما پشسازی راموسا هندانیه میریدیان فرقن بشک جباب نیرب عزیزیه و سوریه جده ورندین انگیری کو چتین هیئت تحریر الشام کنترل کرنه اون دامن دا فرمانداری پلیسین حلبه اکادمیا لشکری و لیکولین زانستی آوای پارزگی حلبه فاکولته توپخانه‌ای آوای کوش و پاسپورتان قادا سدالله الجابری آوای گرننتی پروردهی آوای گرننتی پروردهی زانگه حلبه هینا نهاتی پشراز کرن بکا آواهیا شرکتا جیرانی به تمامی کنترل کرنه یانا دیدی من نسر مده دیشتال هاتنا پاروی کرن ده خویاده بکو چتیان دستانی سر مختاره کمزن آچکان و مختین لشکریجی لناویتینه گوله کجی جالی هزن شامه و لهنبری چتیان ده نشاندان کو سناریو راست سر کرن و وگهرتین دنابر آوانده هیه دیدی من ده نشانده چتین دایشه لسرجل و چکن چتین خویاده بن افجی پشراستیگه کو چتین دایشه لکلکا چتین دولت آترکا داگر کر و هیئت تحریر الشام ایریشی حلبه دیکن جساتین سبیه و لگلان پریا باجر حلبه بیدنگی هیه گلن هاتنه تقاندن لی بالافرین شهر لسر باجر دیگرون و تاخ حلب الجادی ده هنده ور بمبا باران کرنه چتین دولت آترکا داگر کر لینیا هرما بابه ایریشی هزن سوریه دموکراتیک قصده کرد شروان قصده برسوا ایریشی دا و ایریش تک برن یه بیشه بانک گرد و گلمه آماده به فرمانداری گشتیا یکینین برخودانا شنگل یه بیشه تکیلدار ایریشن چتین هیئت تحریر الشام ام دستک و کوردینه دولت آترکا داگیر کرد مثل حلبه و هر وها گشیدان لرشلات ناوین داخویانی گوشم یه بیشه داخویانی خود کن کجا سی طبقه 2014 به بیر خست و بانک به جواک ازدکر و گود جبود سناریو 2014 دوباره نبید و جواک ده هر واریده به واجه باش بخوینه و لهنبری هر خطریه که آماده به مثل ببینگه ام بانک به جواک خودکن که هشیار بین جدیت و حساسیت که مزن درباره به روشانو بدن رابر کرن به تایبت عشیر جماعت و روسپین نه آماده بین هر و انباق لحیزن ازیدی ین جدا دکن که بکن فرق وان که لیان دیروکی و لگوری و مل بمل جبو پارسان خاک و رومت آخو ببین یک جبو هر خطریه هی شهر بکن و آماده بین دیسا انباق لجوان خود دکن که برگا خواه ازیداتی رابن و جبو پارسان رومت آخو بر خو بدن آواره فینیه بجه و یجشه بگومان امنیت نجبو پارسان شنگال جبو پارسان هر بوستا خاک عراق آماده و ام خودی و حس و تجربه اینه فرمانداری بریارگه ها ناوندی جهاز تارب بداخویانی که جیان هردم ببیرانی
فرمانداری تکیلدار شهادتا فرمانداری جهازداری جیان هر دم او آگاهی پارو کرن. 3 مجدار 2023 ده دمال سر وظیفه خواه بو دیریشه که دجمن دل هرمن پاراسن یلمتی شهید بو او یک جی پیشنگ پارتیا جنین آزاد پاشکه و هفری ریبر اپویاد سوز بو دسری ده مالبات و هیجا امجبو توایی ولات پاریزن کرد و جنان رسر ساقیه دخوازن ناسنامه شهید و هایه Mürvet Gülsever, binas nav jiyan herdem, navê dayî Kamîle navê bav Abdulkadir. Li Mêrdînê ji dayîk bûye sêhîn mijdarê 2023 de leribên parasnameyê şehîd bû. Fermandariyê qala jiyan û têkoşeriya şehîd vê nirxandine kir. Hevriya me jiyan herdem li Mêrdînê di nava malbateke hêja bi çanda Kurdatiye mezin dibe. Li ciwaniya xwe de şahîdî ji rihê welat Parêzî berxwedan û serhildana salên 1909 tîrê kir. Li dijî dagirkerî û zilmê bêdeng nema. 1992 bizanabûn û rihê tolhildanê bere xwe dide nava refên têkoşîna azadiye. Beşdariya wî li rasta sazîbûna artêşbûna gerîlatiya jin tê meşaviya gerîlatiyê ji botanê dest dike. Lê vê qadê dibe yek fermandarên pêşeng ên tevgera jina azad û artêşê wê. Di navan şert û mercên herî giran de wek şoreşgereke jin bi îradê û hêz û afrêneriya xwe li vê qadê tê dikoşe. Paşê bere xwe dide qala rêbertî û yekser perwerdeya xwe ji rêbera pû digire. Rastiya rêbera pû ji xwerekir bengiha felsefeya jiyanê. Di nirxandina xwe ya de li ser dîtina rêber apû hestên xwe buhatîne ziman. Çûyîna ba rêbertî ji bo binweke mîladek bû. Çawa ku vejîn mîna gava alwil a jiyaneke nû ye, çûyîna ba rêbertî jî ji bo min bu destpêka jiyaneke nû. Li qada rêbertî herî zêde di rastiya jinê de kur bûm. Ya herî girîn jî min herî zêde pirsa eskî me lê pirsîng kirin. Perû fermandariya gerîla jiyan herdem rêgezên PKK û paşgerî keseyet û jiyana xwe de bayvayeke şen berava dike. Hêza ku ji rêbera pû dikire bere xwe dide qadên şev. Li dijî dijmin û serdestiya mêr dibe xwedî sekneke radîkal û vê yekê di keseyeta xwe ya mezin a şer de temsîl dike. Erken şoreşê bi fermandariyê hildigire ser milê xwe. Sû yek salan li ser her boz xaka Kurdistanê ji bo bêhêzkirina artêşbûyîna jinê kedeke mezin dide. Di heman demê de ji bo afirandina sistema keceke ket dide. Bi îddia û biryardariyeke mezin beşdarî hemû xebatan bû û bo xwedî pratîkeke li gor û mîsyona xwe. Fermandariya biryargeha navêndiya Jehazdarê herî dawî vê peyamê dide. Bila gelemeyê welat Parêz û hemû jinê ku têkoşîna azadiyê dimeşînin baş bizanibin. Wek hevalê wê heta jiyan û welateke azad ava bikin em ê girêdayî bîranina hevreyê jiyan bibin. Em ê li her derê têkoşînê mezin bikin teqes azadiya fîzîkiya rêbera pû pêk bînin. Divê hemû ciwan û jinên destsoz azadiya xwe di mîratiya têkoşîn û berxwedanê ya hevreyê jiyan de derbikevin. Li Avrupayê 47mîn saliya Partiya Karkerên Kurdistan PKK bi şahiyan tê pîrozkirin. Navnîşanên pîrozbahiya vê carê paytexta Fransa Parîsê bû. Bezaran kes li Parîsê roja vejînê pîrozkirin. Ciwanên Fransa bi alên PKK û rêbera poketin eywana şahiya. Piştî rêzgirtina ji bo giyana şehîdan endama konserê ve beriya kêjekê Zübeyir Aydar axivî. Zübeyir Aydar damizrandina PKK li rêbera pogerla û hemû gel pîroz kir. Pişta xaftinan Hozan Şemdîn Nuwarên, Farqîn Azad, İbo Qamişlo, Hozan Maruf, Ulaş Kelaşîn, Tuncay Dilê min û Devrim Azad derketin ser dike. Yine heyetên cuda biçin. Heyetên siyasî biçin, ser û kapû bibînin. Em hêdî dikin zû biçin. Eger ew çûn peyam hat em ê hewara par vekin. Em ê gelê xwe agahdar bikin. Ser û kapû çi gotiye, çi negotiye em ê gelê xwe agahdar bikin. Na hevalla navbera rêxistinê û ser û kapû de tu nakûkî nîne. Nûnerên vê tevgerê hemî derketin yek yek daxuyanî dan. Ser navê konseya kecekê daxuyanî hatin bilavkirin. Em hemî vê dibêjin. Em dibêjin pêvajiyekî ku diyalogê ji bo çareseriyê eger ser û kapû nav debe, ew navenda wê debe, em jê re amade ne. Em gel serokê xwe ne, em ê hev re vî karî bimeşin. Me hev gotiye
ام حتی داوی جی با سروکی خانه ام حتی داوی جی ام را بمش چینا 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 Akademisyen Neşe Özgen Got tecrit erişeli aşçı civakiye. Forma azadi u aşçıya Avrupa'ya FFP ile girin ahoya jibuçari Siriya Demokratika Perskerika Kurta Alosiyeli Türkiye domine. Endamê formê yên ku sala 2018 de bi konferansa ku li Berlînê ya Almanyayê li dar xistibûn dest bi xebatên xwe kirin, herî dawî bi ser navê em dixwazin hêvî bikin û berfireh bikin û îhtimala aştiyê mezin bikin weşandin. Akademisyen Neşe Özgen ku yek ji îmzevana metnê ye diyar kir ku têkoşîna civakbûna aştiyê û avakirina jiyana hevpar a gelan wê bidome. Neşe Özgen diyar kir ku banga aştiyê ya FPNê tenê metna îmzê ye û got ku ev metin berhema kedeke bi salan e û wiha berdewam kir. Zimanê şer û gotinên cihêkar ên di siyaset û çepemeniyê de tên bikaranîn derfeta aştiyê qels dike. Divê di pêvajoya aştiyê de alîkir bi awayeke wekhev li dor maseyê rûnin. Divê tecrîta li ser Birêz Abdullah Öcalan bêra kirin. Tecrît ne tenê êrişa li ji azadiya şexsikî lê di ji aştiya civakî ye. Lê wema divê tecrît bi dawî bibe û hemû girtiyên siyasî werin berdan. Dem Partiye nerazîbû nîşanî qirkirina siyasî da destê rêvebera navendiya Dem Partiye têkildarî pêkaniyên qirkirina siyasî daxuyaneke nivîskê da. Di daxuyanê de wiha hat gotin. Desthilatdariya KP hîngî ku rêwîtiya xwe ya siyasî wenda dike êrişî hêzên rêxistinekirî dike. Bi hinceta lêpirsînekê ku navenda wê Ankara'ya alîkarê me ya hevserokatiya giştî Sevtap Akta Karahanlı û hevşaredarê me ya Peyazê Cengiz Dündar jî di nav de siyasetmedar sendîkavan parîzvanên mafê mirovan û rojnavan hatin meçavkirin û piştre hatin girtin. Heman rojê qayyum li şaredariya me ya Bahçe Sarayê hat detayên kirin û derbarê lîderê muxalefeta sereke de jî lêpirsîna destpêkirin. Hevşaredara me ya Dêrsimê Bîrsen Orhan jî vê sibeyê hate binçavkirin. Di daxuyanê de ev tiş hatin diyarkirin. Ev êrişî dijî îradeya civakê û daxwazên azadiyê derbane civak dixwaze kar ket adaletê dike lê desthilatdarî van daxwazan rewa bi sext binçavkirin û girtinan pêşwazî dike. Ev rejim mafên gel xesp dike û ji dervê çêkirina krîz û kaosê tiştekê din nake. Ev sîstema ku rêbazên rêveberên despot pêk tîne Tirkiyeyê ber bi têkçûnê ve dibe. Eger armanca wan çawûsandina daxwazên gel be ew xwe dixapînin. Xwediyên desthilatdariyê wê hesabê van sûcên ku li dijî gel pêk tînin bidin. Em ê teslîmê vê tarîtiyê nebin zilma we dê nekaribe têkoşîna azadî û hekeviyê ya gel rawastîne. Em ê hîn xurtir tê bikuşin. Qirkirina siyasî de 5 kesên din hatin girtin. Di serdegirtinên ku 26 mijdarê li Şirnaq û navçeyên wê Cîzêr û Hezexê hatin kirin de zarok jî di nav de 23 kes hatin minçav kirin. Di çarçovê operasyona qirkirina siyasî de ku ji aliyê serdozgerê Komaraya Şirnaxê ve hatiye destpêkirin 23 kes birin müdîriyeta emniyetê ya Şirnaxê. 23 kesên ku îfadeyê wan ên li emniyetê qediyan birin adliyeye. Ji 23 kesan 18 kes hatin berdan û 5 kes jî bi hinceta endamtiya rêxistinê û bi daxwaza girtinê sevkî dadgeriyê hatin kirin. Dadgehê derbarê 5 kesan biryara girtinê da û şandin girtîgeha girtiya tîpa tê ya Şirnaxê. Qalabalığı zêdeya li girtîgehên Fransayê gihîş Lûtkeyê. Li gurê hejmara ku Wezareta Adaletê ya Fransayê roja yên weşandî li girtîgehên 62,357 kesî ji yekê mijdarê ve 800,130 kes hatine girtin. Ji yekê cotmaya 2024 ve hejmara girtiyên li girtîgehên Fransayê 79,631 di mijdara 2023 de jî 75,130 bû. Ji yekê mijdarê ve qalabalığı giştî girtîgehan ji sedî 128.5 bû. Lê
13 girtigan ev qalabalıqı ji sedî duset derbas dike. Ji ber vê yekê 3962 girtî neçar dimînin ku li ser şiltêrên li erdê binivin. Qalabalıqya girtiyên li benda darizandinê û yên cezayên demkurt lê hatine birîn dikî ji sedî 155.1 ji müdürê û şûn ve bigiştî ji mijdarê û şûn ve bigiştî 96,569 kes hatine binçavkirin. Di nava van de 16,439 kes hene ku ne hatine girtin li bazına ve elektronik bi destê wan ve hatiye kirin. Lê gurî lêkolîneke ku di maha Haziranê de ji aliyê Konseya Awropayê ve hatiye weşandin, Fransa ji ber qalabalıqîya zêde ya li girtîgehan di nava welatên xwedî performansê herî xirab a Awropayê de cih digire. Fransa li pey Qibris û Romanyayê di rêza siyemîn de cih xwe digire. Derê godan jemen û çênî û pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.